Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepalang. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam, lupa diri. Anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah.
salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi sallimilhumma minal afati wal ni'amat Ilahi sallimilhumma minal afati wal ni'amat wa min hammin wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ilahi najinal waqshif jami'a ziyati wa sarif Ilahi najinal waqshif jami'a ziyati wa sarif makaidal aidal waqtuf bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ma'a
علمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرات منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاق مقالي يا بدرات منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاق مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور
Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraf dal madinah ya mujammal attiba' kun syafi'an ya habibi yauma hasyrin wajtima rabbana salli ala man halla fi khairil biqa' fasbili sitru alaina waghfina syarran niza' wa aghisna fil balaya ya mu'isan kullada tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' anta ausuna jami'an ya mujammal attiba' wa salatullahi dawaman lin nabi syamsil biqa' wa kadza ali wa sahbi masa'a lillahi wa salatullahi dawaman lin nabi syamsil biqa' wa kadza ali wa sahbi masa'a lillahi tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' anta ghausuna jami'an ya mujammal attiba'
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Walatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan ni'mah. Ilahi salli bil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najina wakshif jami'a ziyati wasrif. Ilahi najina wakshif jami'a ziyati wasrif. Maka idal waqtuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masjid Madinah rumbang pesago batengah nanggro bapusadonya. Dalam masjid na urang lendro Nabi nasindro sahabat na dua. Nabi nasindro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubu. Umat Islam kenan gelangkah gejak ziarah bak jejen waktu di dan masjid pengesil lepah ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jerulah depatat indah awat tahu. Masjid Madinah rumbang persago
batengah nang drobak pusat donya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua dalam masjid menggantungkan de cahaya mebleb-bleban bintang timu Wate tata mang senang terhati kipadum sare angin meruru binte masjid gecet ngan ima cuaca pengeta meble tanging bata meh mesulai uke bungang bakkan de memasang laku Masjid Madinah rumbang perasago bat tengah nang drobak pusat donya dalam masjid na urang lendro Nabi nasidro sahabat na dua Nabi nasidro sahabat na dua